Sasani manje zikuze zingelo sezulwini. Sasani ngokwezimfihlakalo yezibunkulunkulu. Khalisisa wena xilongo elibika usindiso. Uhlokomele ukunqoba kwenkosi eyinqaba. Makuthokoze nomhlaba wonke obanekisiwe. Ngokucazimulisisa okungaka. Namazwe onke asekhanyisiwe ngenkazimulo yenkosi yaphakade ezwe ukuthi sekuqoshiwe ubumnyama bonke kuwo malijabule ibandla umame esekhululisiwe ngobucwazicwazi kokukhanya okumangalisayo nedlule nasengathi ingaduma ngamazwi athokozayo abantu. Iyelele kokukhanya okuyingcwele ukuba nimuse kanye nami umusa kaNkulunkulu uSomandla ikhona kothi yena uqobo owake wahlanganisa nesibalo sencebukazi zakhe ngaphandle kwezenzelo zami yena adlule iqedise izibongo zaleli khandlela ngokulikhanyisela enhliziyweni. Iyelele
eyodwa Inkosi yethu uJesu Kristo ngenhliziyo yonke nangengqondo yonke nangephimbo elimnandi iyo esikhokhela isikweletu sika-Adam uyise waphakade yayisula incwadi yekhala ngegazi layo elihle lokuphela nantusuku lwephasika okuhlatshwa ngalo imvana leyo eyiyo egazi layo ligcwebisa iminyango yamakholwa khandela lephasika Wabadabulisa ulwandle olubomvu ngezinyawo ezomileyo nakubusuku obumnyama besono obaxoshwa ngabo ngokukhanya kwensika yefu nakubusuku obuthi ngalo abakholwa kuKristu abahlanzeke emazweni onke bathi sebakhishwe ebumnyameni bomhlaba nasebumnyameni besono babuyiselwe emuseni bahlanganiswe nobungcwele nakubusuku owathi ngabo uKristu waqashula izibopho zokufa waphuma kwabaphansi wavuka ngosuku engumnqobi ngoba phela kwakungayikusiza lutho ukuzalwa ukuba sasingasizakala ngokusindiswa yeka isasa elimangalisayo esasesihlela kithi iyelele ayikesono sika-Adam ongathi sesifuneka esichelwe ngokufa kukaKristu wena khala sengathi uyinhlanhla ngoba wasitholisa umsindisi onjalo omkhulu kangaka wena busuku uhlahlamilisiwe ngempela ngoba wena wedwa ufanele ukwazi isikhathi nehora uKristu avuka kwabaphansi kulo iyelele ubusuku bukhanyiswa njengasemini nokuthi ubusuku bukhanyisela ezintokozweni zami ngakho-ke sengathi ubungcwele balobu busuku bungaxosha amacala kusule izono sengathi bungabuyisela abawileyo
leyo ekuthokoza sengathi baqeda ukuzonana kulungise ukuzona kuhle onke amaqala aphambene ngalokho-ke yamukela baba oqwebileyo kulobu busuku obuyingcwele isethulo sakusihlo sale ntokozo ibandla elingcwele elisethula kuwe ngezandla zezikhonzi zalo elinikela kuwe ngobukhosi lelikhandlela elenziwe ngemsebenzi wezinyosi yelele elikhanyiselwe udumo lukaNkulunkulu uhlahlemelisiwe ngempela wena busuku okwathi ngalo ekwahlanganisa okwasezulwini nokwasemhlabeni okubuntu nobunkulunkulu okubuntu nobunkulunkulu khanya khandlela lephasika selizokhanya khandlela lephasika selizokhanya khandlela lephasika selizokhanya khandlela lephasika selizokhanya khandlela lephasika lelikhandlela elihlukanyiselwe udumo ngegama lakho liphuphe ukubutha lixoshe ubumnyama bobubusuku esikubo lize lamukele nje ngamakha amnandi lixoshwe nokukhanya kwasezulwini sengathi ikhwezi lokusa lingafumanisana ilanga bilalo lisavutha ngisho ikhwezi lelo elingashoniyo elinguKristo indodana yakho yona eyathi seyibuya kwabafileyo yakwazi kabanzi bonke kubo bonke abantu iphile ibusa izikhathi ngezikhathi. Amen. 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 Bazalwane abathandekayo, njengoba sesiwuqalile ngesibotha umlindelo wePhasika, ake sithule silalele izwi likaNkulunkulu sizwe ukuthi mandulweni wabavikela kanjani abantu bakhe okwathi uma sesifikele isikhathi ayesinqumile wathumela indodana yakhe yodwa ukuba izosibhenga. Ake sicele kuNkulunkulu wethu ukuba le nkonzo yePhasika losindiso iphelelise umsebenzi wokusibhenga sewuqalile kithi. Singacisha amagama.